Ćao svima, danas ću vam pokazati kako da pogledate brzinu vašeg interneta. Idete na ovaj sajt speedtest.net. Loading, čekajte, start now idete. Ama greška, begin test. Evo ga. Vidite. Down speed 3,58. Pre mi bilo više, brate, ne znam šta je ovo sad. Viši, bre. To je sve od mene. Nadam se da sam nešto pomogao. Ajde, pa se vidimo u sljedećem videu. Ćao.